الكلاب هتعديني؟ انا عارف اللي معاك يا حسين، انا عارف ان انا هروح في داهيه. يلا مغامرة الكلاب. ماشي وقدام كده، خلي بالك بيبقوا مستخبين في البيوت اوقات. يلا مد، انت راجل، انت راجل وتعملها، انت مش قلت لي؟ يلا خش عليهم مد يلا. ماشي انا ماشي معاك اهو، ماشي وراك يا عم، ما تخافش يلا انا ماشي معاك. انت هتقف؟ انت مش قلت لي اعديك؟ ايوه كده افعلوا. ايه ده؟ انت اول ما وقفت انت خايف؟ اما انت قلت لي ما تخافش. ايه يا حسين؟ في ايه يا حسين؟ امشي امشي يا حسين. انت في ايه يا حسين؟ انت هتجري ولا ايه؟ يلا ايه انت بتستخبى فيا؟ يلا ايه؟ ايه لحد جايه؟ ايه لحد جايه؟ اجري يا حسين. ايه ده؟ حصروني حصروني بس. انت بتستخبى؟ انت بتستخبى؟ انت مش قلت لي اعديك؟ انت مش قلت لي اعديك؟ انا في نفسي. يلا تعديني. انا ماشي مع حسين مش خايف يا جدعان. حسين بيعديني من الكلاب. محمد حسين كان خايف من الكلاب يا اسطى. خايف من الكلاب؟ اه لا لا انت خايف من الكلاب يا عم. صب على ابن عمتك. رايح مدرسه ولا ايه؟ لا رايح المستشفى.